tunashukuru kwa mko hapa. Sisi tukiwa tuna mtu mmoja ambaye anakuja kutujoin, tunafurahi sana. Amakuru yanyu ni meza, amakuru yanyu ni meza. Turabashimira kuba mwese muri hano. Twebwe tubonye umuntu niyo yaba ari umwe aje kutwiyungaho, turashimira cyane. Kandi mbikuye ku mutima, twishimye cyane. Muranyumva neza? Yego. Muranyumva neza? Yego. Na ili mko wengi tumefurahi zaidi. Unapata vizuri? Ndio. Unapata vizuri? Ndio. Maana tumefurahi sisi kuwaona hapa. Sio kuja hapa kukaa tu na kupata mambo mmepata na ishie hapo. Na wengine wengi wamepita hapa. Hii ni teki ngapi kumbe? Hao wote wangefanya 13 kwa. Hii ya 14. Hao wote wangefanya ambavyo vinahitajika kama tuko Kinshasa. Turishimye kuba mwaje hano. Ntabwo ari ukuza gusa ngo mwicare musubire yuko mwaje mumeze. Turishimye kubabona hano. Ntabwo ari ukuza ngo mwicare gusa, ndetse munabone cyangwa se munahabwe ibyo mwahawe. Asigaye birangirira aho ngaho. Hari abandi benshi banyuze hano. Abo bose iyo baza gukora ibyo dukeneye, ubu ngubu tugeze Kinshasa, tujye gukuraho ubutegetsi bwa Kinshasa. Hii nchi yetu imeharibika muda mrefu sana. Nchi yetu imeharibishwa na viongozi politician. Unapata vizuri? Ndio. Unapata vizuri? Ndio. Ndio imeharibisha nchi yetu. Wananchi wameteseka. Ndugu zetu wamekimbia nchi, wamekimbizwa nchi. Ndugu zetu wanauawa nchini mwao. Ndugu zetu wamekuwa wakimbizi nchini mwao. Iki gihugu cyacu cyarangiritse imyaka myinshi ishize, n'igihe kirekire cyane. Igihugu cyacu cyangizwa n'abayobozi, abanyapolitike. Muranyumva neza? Yego afande. Abo nibo bangirije iki gihugu cyacu. Abanyagihugu bafite ibibazo. Abavandimwe bacu barahunze, bari mu buhungiro. Abandi barishwe, abandi baricirwa mu gihugu imbere iwabo. Bene wacu babaye impunzi, bavuye mu gihugu cyabo. Igihugu cyacu cyabaye igihugu cy'abakene. Nkatwe rero nk'icyama twafashe umwanzuro kugira ngo tubohore iki gihugu cyacu. Tumekuwa nchi ya maskini, nchi ya maskini, na kama kamua tukomboe nchi yetu, tukomboe Kongomani. Ndio maana tuko hapa. Ndio maana nimesema tunafurahi kama tunaona yetu ndio tumepata nguvu. Kila mtu akaleta pole yake na mnakuja hapa. Nafikiri tutafika mbali. Tutakomboa nchi yetu, tutakomboa Kongomani, tutakuwa na nchi bora, nchi nzuri ambayo inaheshimika. Tutakuwa na wananchi ambao wanaheshimika. Tutakuwa na uongozi bora, uongozi wa wananchi. Jeshi nzuri, jeshi la wananchi. Tubohoze abakongomani. Niyo mpamvu turi hano. Ni nayo mpamvu gitangira nababwiye ngo twishimye cyane kuba muri hano. Twishimye kubabona kuko kuba muri hano biratwongera imbaraga n'icyizere. Buri wese nashyiramo imbaraga kanabishyira ku mutima, nize nashidikanye neza ko tuzabohora iki gihugu cyacu cyugarijwe n'ibibazo. Tuzagira igihugu cyiza kibereye buri mukongomani. Tuzagira igihugu cyiza, igihugu cyiza kiyubashye. Tuzaba dufite abaturage nabo bubashywe. Tuzaba dufite abayobozi bakwiriye, abayobozi bakwiye kuyobora abanyagihugu. Ingabo nziza, ingabo z'abanyagihugu. Ni igihugu buri wese azajya areba akumva arakishimiye. Muranyumva neza? Yego. Nchi ambayo itakuwa enviable kwa watu wengine. Unapata vizuri? Ndio. Kwenye tumefika leo ni nguvu ambazo zimefanya. Sio madisku, ni nguvu ambazo zimefanya. Yaani tukomboe nchi yetu na wananchi wote kwa ujumla. Inaomba nguvu. Unapata vizuri? Ndio. Inaomba nguvu. So mkuje mulete nguvu, tukomboe nchi yetu, tukomboe Kongomani kwa ujumla. Yaani wote wameteseka. Tufanye nchi yetu priority. Tufanye Kongomani priority.
Kuwakomboa iko priority, kukomboa nchi yetu iko priority. So mimi sitakuwa na mengi ya kuzungumza. Nawashukuru, tunategemea kwenu kwa kazi za kesho. Asante, Mungu awabariki. Aho tugeze uyu munsi ni kubw'imbaraga twakoresheje, ntabwo ari kubw'ibiganiro cyangwa se bw'amagambo gusa. Ni imbaraga twakoresheje kugira ngo tubohore igihugu cyacu n'abaturage muri rusange. Birasaba ko dushyiramo imbaraga nyinshi, turasabwa imbaraga kandi imbaraga nyinshi cyane. Ni muze rero, muze mukoresha imbaraga zanyu, asigaye tubohoze iki gihugu cyacu kimaze imyaka n'imyaka cyugarijwe n'ibibazo uruhuri. Tubohoze abakongomani bose uko bangana, kuko bamaze igihe kirekire banyura mu bibazo bitandukanye. Igihugu cyacu tugishyire ku isonga, kize mu bya mbere. Dushyire umukongomani ku isonga, agira ijambo. Nta magambo menshi mfite yo kuvuga, reka nsoreze aha ngaha. Kandi ndabashimiye, n'icyizere mfite ngikesha mwebwe kubw'imirimo muzakora ejo hazaza. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Because